bayo yung kura paroko. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Emil Puri Giao, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning your reverence as parish priest of the Holy Cross Parish, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and archdiocesan statutes and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 23rd day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031 unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 23rd day of May, in the year of our Lord 2025, at the Holy Cross Parish, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny O. Nakpil, Chancellor.
Mabasaya pungeni ing nobremiento ni Bayong Kura Paroko. Ako, Reverendo Padre Emil Purigiao, kambining matibay kasalpantayanan, sa salpantayanan ang pong papasyag ko ing balang metong ating sablang makalaman king tanda ning kasalpantayanan yapin sa salpantaya ko king metong a Diyos ik panglubos mayupaya. Nilang king banwa ang po king yato, king sablang mayakit ang pong imayakit, at king metong agino Yesu Kristo, bugtong anak ng Diyos, bibait king ikpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu, bibait at may gawa, kayagong ning pang-Diyos ning ikpa. King kapamilatana, may gawaing sabla, king uli tamong tao, at paulining pamangabos kay katamo, tinipaya ibat banwa. At mika tawan niyang tao, lalang ding banal Espiritu, king Birhen na Maria, at milyari ang tao. Mipakoy king kurus, pauli, amo naman lalam ning upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebe king katunggaldo, agpangking ula ning kasulatan, minukyat sa banwa, makaluklok wananing ikpa, pasubay ang datang mitmong ligaya, bang bukong karing mabi ang pong mga mate, ating kayariana alayang kapupusan. Sasalpan tayo king Banal Espiritu, ginu ang pong babiye-biye, minibat king ikpa ang po king anak, akang bening ikpa ang po king anak, biyagnan, bisamban ang pong bipalagayan. Pinasbukya king kapamilataning propeta, sasalpan tayo ko king metong kapulungan, Banal Katolika, ang pong apostolika, papasyag ko, king ating meto nga binyag, king pangapatawad ring kasalanan, at panayan ko ing pangasubli ng miyering mete, ing datang abye alang angga. Amen. Kambening matibay kasalpantayanan, sa salpantayanan ko naman, ing sablang makalaman, king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas, king tradisyon, at pamaniwala, king banal kapulungan, king masusiming pamanatol o king karaniwan ampong laguman, pamanuro, antimong papasyag ng Diyos, at managkat, king paminya salpantaya, matibay ko naman tatanggapan ng pong kakawatan, imbalang metong ating sablang bagay, pepaniwala ng mabye ning banal kapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibiyebye ang pong pamangiling Kristiyano at pamanugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke, ing kapilubluban, ang pong kaisipan ko, king kapamintuan, karing turuning banal apapa, o king kapamilatan daring obispo, pot ang gagawan da, ing tunay pamanuru at bistaman, papasyag dala, reting turu, king dapat at dapat mandatila. Anting tandaning mi pagkatiwalang upaya king Bayong Kura Paroko, ban makipamastul king kawan ning Ginu keting parokya ning Banala Cruz. Ilukluk ni Vicaro Forano king Luklukan Mayor. Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, diriyan mo kung tuwan, mamuntukan king kikang apinili, paulining nano pamang
pangaintuliran ko, na naipakuli na mo ning buko, ning pasabing grasya, ampong lugod mo. Pamatampan buko, makatupad, king katungkulan kong sumuyo, anting pari, at pagkalob mong atayid king mitmong katapatan, alam ning kayampunan mo, ing parokyang mi panibala ka na ko. Iti adwan mi kay ka, milata ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po, ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Isayas. Ing amano ning Ginoo miras ka na ako. Sasabing antikeni. Bayura ka pa inubog king atyan ng imamo, baluran ako. At bayo ka pa misapwak kinusagraran ako. Tildilduan na kang maging propeta, karing bansa. Nga kung sinabi, O Diyos, aginuko, dapat ing Ginoo nga ng mekibat, mo sasabyan ing anak katamo. Munta ka nga ni karing taong yuyutos kong puntalan mo, at ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabyan mo. Eka, paitakot ka rela, uling kayantabe mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing Ginoo, yaing magsalita. Kay ba't nanita, ing Ginoo inatsyat ne ing gamat na, at tigkila ne ing asbok ko, at nga nang sinabi ka na ako, o yan, bibili kula ring amano ko, king asbok mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. papastulan, kimbati sa malinis, karina ko painuman. Kailan skanang patayran kinala, dinglalanin datu liwan. Heku kakulat, heku kapat, hindi mo yan ipas tubo. King libis mapangani,
palakad tamo po ban parangalaning maya pabalita. Munta kayo karing sablang bansa at ituruyo lang tupad kin sablang inutos ko kaya kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilan man, uha, ang gaman king kapupusan ning panahon. The Lord be with you. And with your spirit, A proclamation from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "This is my commandment, love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you, love one another." Sisters and brothers, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon po sa inyong lahat. Actually po, ninenervyos ako kasi this is my first time to deliver homily with your community. At yung pong ating liturgy, ito po ay chapsuy because the rite is in Kapampangan and the gospel is in English. So as a permission of our Vicar Foreign, that our gospel be read in English. And I will force myself to deliver my homily in Tagalog and English because of the community that we are not, that some of them are not Kapampangan speakers or native Kapampangan. Okay. Sino po ang walang kaibigan sa inyo? Pakitaas nga ang kamay. Parang hirap nun, no? Wala kang kaibigan. Pag birthday mo, walang mag-greet sa'yo ng happy birthday. O kaya, pag may sakit ka, walang magbibisita sa'yo sa hospital. Or even, pag namatay ka, walang makakapaglibing. Kaya, ang hirap ng walang kaibigan. Kaya most of us, meron tayong kaibigan. So meron kong kaibigan dito since high school, si Alvin, nandito siya with his presence. Bin,
No? Kaya po, papasalamat ako sa mga kaibigan na sila po ay nandito. Ano ba yung kaibigan? Nowadays, friendship is just only a name. We lose, one of the values that we're losing today is friendship because of the advent of social media. Kaya po ngayon, pag sinabi mong friend, ito ba ay virtual friend mo o ito ay interpersonal friend mo? No? Kaya po ngayon, ito yung value na nawawala, the value of friendship. No? Bakit? Kung tayo po ay gusto nating magkaroon ng kaibigan, ang Panginoon ba gusto niya rin niyang magkaroon ng kaibigan? No? He's a God, di ba? Why He needs this relationship of friendship. In our gospel today, our Lord Jesus Christ presented to us this beautiful gospel. Oh, this is my commandment. Love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. And you are my friends. I will no longer treat you as a slave, because a slave does not know the affairs of his master. No? Kaya po, napakaganda ng invitation niya sa atin. You are my friends. Kung tayo po, bilang tao, can establish a relationship of friendship, ang Diyos pa, kaya. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, can you consider me as one of your friends? Yes or no? Yes. Talaga? Yes. Okay, the second question. Can you lay down your life for me as your friend? Hirap, no? O, kanina gusto nyo maging kaibigan nyo ako. And then tanong ko sa inyo, can you lay down your life for me? Ano? Kahit siguro ngayon, tatanungin nyo ako, Amo, gusto nyo ba akong maging kaibigan? Of course! Gusto ko kayong maging kaibigan. No? Pero the challenge is this. Oh, can I promise that I will lay down my life for you? How heroic kung magagawa ko po yun. No? Pero, ang ganda nung binigay na example sa ating Panginoon para makapag-establish ka ng isang kaibigan. There is this one thing that we should consider. What is that? Love. And what is that love? It is not a sentimental love. No? It is not love only on the level of emotions, but a self-emptying love. No? Kaya, yun ang challenge ng Diyos sa pagkakaroon ng kaibigan, that you are ready to lay down your life for your friends. No? Kaya siguro, isa sa pwede nating tignan ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo on how He expressed His love to His friends. Just looking at the cross. Ako siguro ito yung magiging challenge ko, Sir Parish Priest, kung paano nyo ako mahalin. No? At kung paano ko kayo mamahalin every day. Upon waking up in the morning, the first thing that I will see is the symbol of love of our Lord. And this is the symbol of the cross. Ready to lay down His life to all of us. Kaya siguro, tayong mga church workers, ito yung challenge sa atin eh. No?
before embarking on our work or before embarking on our mission, on our apostolate, first, look at the cross. Look at the very symbol of love of our Lord Jesus Christ in treating His friends. Ready to lay down His life for His friends. No? Kaya po, siguro, ang isa po sa tingnan natin, paano ko ba iserve si Among as my friend? No? Huwag niyo kong isa-serve as your friend. Masisiraan lang kayo ng loob. Bakit sinabi kong masisiraan lang kayo ng loob? Kasi minsan yung mga taong expectation nila ay sa pari. Huwag lang natin ilagay yung expectations natin sa pare. Ilagay natin yung expectation natin sa Diyos. Ilagay natin expectation natin kay Kristo. Kaya siguro, sa pag-serve natin sa simbahan, ang unang isipin natin on how I will serve Christ. And then, how I will love my parish. And then, that's the time you will love your priest. Love your priest as a friend. No more, no less. Baka po, pag sinabi kong I love Among, may iba na pong connotation yon, no? Kundi mahalin lang ang inyong parish priest as your friend. No more, no less. At paano nyo po mamahalin yung parish priest nyo na ituturing nyong isang kaibigan? First, a friend walks before you. No? Kaya po, yung totoong kaibigan, siya po ay lumalakad, no, before you. Not to command you, but to lead you. No? Kaya po, yung leadership ng isang pare, lead by example. Lead by witnessing. Alam niyo naman, kami mga pare, no? Minsan, magaling kaming magsalita sa podium. Pero in terms of witnessing, kami po ay nagkukulang din. Di ba? Meron tayong kasabihan, walk your talk. Lead by example. Kaya po kung hindi ko na kayo nabibigay ng mabuting halimbawa, sabihan niyo po ako, huwag kayong mahiya. No? Kung tinuturing niyo akong inyong mga kaibigan, sabihin ninyo kung ano yung makakabuti sa akin. Hindi po ako magagalit sa inyo. No? Sabihin niyo in front of me, not behind me. Kasi minsan, yung mga tao, pag meron silang ayaw sa pare, chinichismis nila. Ay, si Among ganyan yan. Ay, si Among, ito yung ugali niyan. Ay, si Among ganito. Kung totoong kaibigan ko kayo, at hindi na ako, nakakapag-lead sa inyo by example, sabihin niyo ako. Kaya, He walks, before us. Second, He walks behind us. Hindi po yung siya ay naglalakad behind us, kasi ang dami yung criticism sa Kanya. Minsan po kasi, pag kayo po ay lumalakad, sa likod ng inyong pare, nakikita nyo lahat ng Kanyang galaw. At minsan, yung mga galaw niya, ito ay kinikriticize natin. Kaya po, ang daming mga mema eh. May mga mema dito. Mayroon bang mema dito? Ano ibig sabihin ng mema? May masabi lang. Wala naman silang contribution.
At minsan, yung mga walang contribution, sila yung meme. May masabi lang. Ako po, siguro, isa sa mga sasabihin ko sa inyo na pag-uugali ko. Mahilig po akong magbulyaw. Alam lang at mga taga San Agustin yan. At sinong mga binubulyawan ko? Sinong binubulyawan ko? Hindi nagsisimba. Kaya po, kung narinig niya ako, naglalakad sa daan, mahilig po akong maglakad sa daan. Pag binulyaw ko na yan, ibig sabihin nun, ini-invite ko kayong magsimba. One of my idiosyncrasies ay yung magbulyaw. Kaya po, sinasabi ko na sa inyo, kung ano yung pwedeng i-criticize nyo sa akin. And third, a real friend walks beside you. Kaya po, sa buhay natin siguro sa parokya, makipag-journey po kayo sa akin at makipag-journey po ako sa inyo. Hindi ko kaya yung pong trabahong parokya. Ang daming trabaho dito. Actually po, last Wednesday, nakapag-meeting po ako dyan sa secretary sa Chapel 2. Ang daming schedules. Na-overwhelm po ako, iniisip ko pa lang. Kaya po, hindi ko po kaya lahat yan, kundi magtulungan po tayo. Meron po tayong kasabihan sa Kapampangan, makananiyaman kabaya ting bubuat, iti maginyang anting patpat, long itangan kugunyat tamo. Kaya po, marami rin po kaming mga kakulangan, At sa kakulangan namin yon, kayo ang magpupuno. Parishioners, kayo po ang magpupuno. If you want to walk with me, to journey with me, with this mission that God has given me in this parish. Kaya po, ito yung ibig sabihin ng pagkakaibigan. At yung pagkakaibigan na ito, hindi lang po ito by name, but pagkakaibigan that you are ready to lay down your life for your friends. At mahirap po yun. Kaya po, as a friend, walk before your priest walk before you, and then your priest walk behind you to support you, and your priest walk beside you to journey with you. Kaya po, sana ito yung asahan ko. Siguro si Father Deo, ito yung binigay niyang example sa inyo. Actually po, hindi po ko kasing galing ni Apong Deo. In terms of managing the parish, in terms of pastoral works, staff programs, I'm below par at him. Pero with his inspiration, by laying his life for you, I will continue it. Yung lang mga structures na pinagawa niya. Thank you, Among, for the new rectory. Alam ko, you really lay you down, to put up this rectory. Kaya po, I promise you, I will continue your mission, the mission of our Lord Jesus Christ, and pray for me that I also lay down my life for the friends of Christ. Talakad tamo po. Ngeni manalangin tamo. Para
para king banal na kapulungan, at para karing mamuntuka na, lalong-lalo na para king bayotang kura paroko, niting parokya tamo, at para karing pamangailangan ding sa balang tao. King balang kayaduanan ngatang sasabi, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Reverendo Padre Emil Purigiao, ing bayo tamong kura paroko, ban paninang apakit kaya katamo, ing lugod ampong malasakit, ning mayap apastol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, at ding pari ampong laiko, ban makisanmetong la, at masampat miutos, para king ikanono, ring sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang mamambag, king panawunda, kagiwanda, ampon kayatinanda, keting parokya, ban king kasuywanda, king banal akapulungan, asaw pan dakatamong makabalu, king mensahe ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan ampong hustisya, king yato, at para king pamagbalik dalub, ring masyas na puso. Karing pamangailangan da, ring kaparang tao, ban ing yato, meging masaya ampong matulayang kakarinan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pakakalulu ning parokya tamo, at ning mabilog ayato, ban maging mapakibat tamo karing pamangailangan da, layon idake tamo, ing kayatinan tamo karela, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili tamo, itamong bibilog king parokya ning Holy Cross Parish, makapagobra tamong abi-abi, ban ipasyagyo ing mayap abalita ning lugod ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngini po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Malugod ang pong maganakang Diyos, kang Kristo ay anak mo, pepakit mo ing ligaya mo king yato. Antabayanan mo ing obra ning banal a balayan mo, so panmeng ni pasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad, king pamagligtas mo karing sablang tao, no karin manat kapilanman. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Dakala. Dagdagan yung dasal. Purihin Diyos, meto sa kulaban kayang kaya pantinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape. Ning biye, purihin Diyos, kapilan man. Ipuri Diyos kapilan. Purihin Diyos, meto sa kulaban kayang kaya pantinggap meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilan man. Manalangin kayo kapatad, kaya katamang dawal matanggapi harapan ni Diyos, pang-lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatang ikasaplala at ning mabilog ning banal a kapulungan. O ginuming mayupaya, ampong balugod, mumugit king aldo ampong panahon, lingasan mula sana rin kalam mapigkalob na kanako ning grasya mo. Alang-alang kareting ayin ayang pangmi, tugtugan mo lang grasya, ring puso mi at balayan, ating pari mo. Kanita, ela, magkulangan a kapamintuan, ding lupa ning pastulda, ating pastul naman magkulangan a kalingapan karing tupa mo. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka Itasyulareng puso yu. makatas na la. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat ang pong Tunay matulit. karapat dapat at matulit sukat ang pong makakabos yung purihan ng pong pasalamatan da ka. Kapilan man ang pong nukarin man o ginubanalig pa. Diyos ang malugod ang pong maganaka. King kapamilata ng Kristong ginumi. King kapamilata ng banal na Espiritu, linyan me, ing bugtong mong anak, pamuntok apari, bayo ang pong alangang tipan, kambening kayabyasan ang pong lugod, biryan mong manatiliya, ing meto nga kapuryan, king banal kapulungan, o kaparyan, king banal kapulungan. Pagkaloob ng Kristo, ing dangalan ning maging pangapari, king balayan, ay nampun ning sarili, kaya kaluguran mo kami, antimong kapatad na. Inya ibat king balen ng pari, memili ang taong takayana na king banal akasuywan, king pamagpari, king kapamilataning pamanong pakgamat. Tutulad wala, karela at ibayo, king lagyu na itang sakripisyo ng kaligtasan. At iyapagne ing apisulwa-sulwa ng balayana. Hausa na lang, tumaid king lugod, king banal akabalayan mo. Bang apasin na nga ne, ing amano mo, at apagbanalane karing sakramento mo. Hoy pa, kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamikawangis kang Kristo, akwara sanang lalong at agulaling, himbiyan na para king pamanyuyuke ka, at para king kaligtasan da rin sa blang tao, at parang alanda kang emonano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ring lugod mo. Ulinita kang bering sa blang koro, ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri.
Hikapining banal o ginuhi kang sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo sana ditingayin king ambuning kay kang espiritu, bang para kay kami magawalang katawan ng pongdaya ning ginuming Jesucristo. Baya midawon kusang loob king pamaylasat net kamatayan, king wane ing tinape, pepasalamata naka, piraso ne binyene kareng kayang disipulo at ngana, kunagniti kayo nga at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis pasabayang pepasalamat keka. Binyene ka rin kayang kalis at ngana. Karen kayang disipulo at ngana. Kuanay niti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis yung kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Abibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bang kanita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo'y tiking kapigagan nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi pa, ingkay ang kamatayan at pangasabling mebe, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalasing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, impapaliryan mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka, at mapagkumbabami mo namang pagamuha mo, king kaming ansa ng misunusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan mayo ikpa, ing banal mong kapulungan, ang makalaganap kay Meto Yato, man miganapya king lugod, kambe ng Papa Leo, kalabing-4, kaya kaming Arsobispo i Florentino, ning sablang pari diakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan, lalong-lalo na kay ni king parokyami, kay ti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mula, at ding sablang mayang unabye, king pakalulo mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning Nuan a Virgen Maria, indo ning Dios, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan a apostol at ding sablang banal, mi biye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apor yan at paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kamben at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tuto, kagumling banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Ngini po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingik pa, karengamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Amen.
Ikabos mo kami king sablang maroko, Ginoo, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baking kasaupaning kang pakalulu, parati king pimawa, king pamanalipan, king kasalanan, at bikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Diyos, sa ikpaming ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko, babiyag kaya kayo, emo sa baligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, paratias sanang manatili, kaya kayungan. At keka antimurin. Pakita mo po ngayon mikakame itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y nilalako, king kasalanan ng iyato, duwan laring mayaw, singapuna ng kordero. Ginoo, eko matampang-tanggap keka, dapot, yagkas miyang amano mo, pumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bialanganga. Amen.
Manalangin tamo. Talakad mo po. O Ginoo talanganggang Dios, panibataning sablang, genapan at kabanalan, alang-alang kaniting lusang gimpanan ko, pagkalog kining malukamong talasuyo, ing atuntunan ko, ing katutuan, bang ing tupa at ampong pamanaral ko, apakilalo ko ring tawing lugod, ampong kaburian mo. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Tuklok tama po sa galing. Ngayon ipugang panantamo ing pamag-turnover, karing libro na ning binyag, ang popong seal, ning parokya. Ngayon po, pakiramdaman tayo, in kay katamong bayong Kura Paroko,